Jingri hairanu, Krista we mingli, Legashia, Ichanangara, Ili sister Angely, Worchanphi hoy. Ina Missionary Sisters of Mary Help of Christians, we congregation na. Ili achieverashi bingling John Kamive, Mary we panit we bongli, dealmaker hang chitengai. Natum zaigorili vrivra we so kami adam ngasaranu. May 24th he Varashi bingli John Kamive, Mary we panitna. Mary we mingpo kajunka lay. Ka ina natumli Varashi bingli John Kamive, Mary kaji mingpo we bongli kashi aina hang mingaya. Australia li Varashi bingli John Kamive, Mary kajiwi paniti 1844 li mayon poka. Ka zimik sho hiwi how kapok totanjia 1800 lina. Napoleon Bonaparte na Pope Pius the 6th li padopli dugnar hawa kala a padopli tisang hawa. Pope Pius the 7th li kabangagataran alila Bonaparte na France we padop shimni dugnar hawa. Katera avabop na ali Bob we odbamji hamilu shit aka Mary Lee kayagashi we panit aka mayon kawai ana lingami rada very verali doing a shit sai. Bonaparte we raimi bingna Bobli Jihomi kawai banglak aina hanghawa. Ji aina May 24th 1814 tang Bonaparte na Jihomi da shim umhawa. Zingkum aka we tili Bob na Varashi bingli John Kamive, Mary we paniti May 24th li mayon kawai hukum tami hawa. Mingpo hi 1571 we Lebando Rai li Europe li kalay Varen Shinau Zegorili Marina Gan kami wivang Mida Kamarana. Mariam Kajiwi Mingpo hi Kare Sada Saint John Chrysostom na Zinkum 345 li Shijin Poga. Mary Help of Christians Kajiwi Mingpo hi 15th century li Europe li Kalay Varashi Bingna Varashi Makaning Bingli Nasun Kawai Poka Quina. Ottoman we Raimi Bingna Rai Ragata Taran Bob Pius the 5th na Varashi Bingli Avu Mary Lee Seha Sakawai Kasoy. Avu Mary we Kanga John Manga Aina Atuna Rai Kuyi Sampanga. Ishiwi Congregation Missionary Sisters of Mary Help of Christians he Venerable Stephen Ferrando SDB Lee Hopok Mia Kala May 24th here Ningashi Kami Legashi Pongashok Kala Terkamay Mirin Rinkavai Dingashit Kater Kakuya Zimikshona de Kasatmi Ningashi Kami Zimikshaw Itumwi Mirinli Mikayip Gajida Gazingve Marina Lukamashan Gayaka Mikala Gaje Jia Gazingramli Tainaura Awi Ngakami Mazangla Itumba Kika Masara Mana Gaje
Jishuna itumli mi khangai luka mission zai gore hi ana Mary wi manga aina sambang sak ngai ava Mary hi itumwi tan kami ve itumwi sira kala itumi awung vena legacy wi zimik sho kazing ve Mary hi itumi ava babama kala ali khanga John kapo kajivu li nga John kami vena Thar kamay mirin ringasho katar dingashit kasawi zimik sho ava Mary li khanga vaba akha sata itumwi uklung li uk khanang khawai malay mana kyuwang khala jilaga Mary hi itum li ringpa khangasak vena kala awi lumashan katai mikchi adam kachida itumli yangdalay jaina Jesu Christa wi mingli legashia ijinangara katara rosary hi itumli tan kami kala itumli nga kamiya ava Mary wi bangna hiya kazing ramwi aina oktwili dagashung sinaja katana sinajai hiwi amare akajili ava Mary na kazing ramli singdalay gala amare akabavu oktwili itumna singdalay itumi rosary jahi singditsa ava Mary na yang kami lungli ok tui ching kwai itumna rosary hi ngashun haya matela singsa matailak aina aruhon COVID-19 mimau hiwi atam hili ok tui hubda Jesu aina Mary wi khanga John kasa sokami terkar sai Ji aina legacy ang sot na bing arui iwi tuing nata kalay zaigo rili ngurumda sayhasa ngurumsa sayhasa usa Vareshi bingli ngujon kamive Mary li itumishim miyon mi kwai kajisin Vareshi bingwi ngujon kamive ngasa kwai varivarana kabangkwi kahai thar makeup kaji kajingvu Mary itumwi avu kala itumi shimuyon kamivu ngasa kwai itumna nali kabak kwili nawi nga kamiwi pangshap ji aina itumli kamayon miloda nali ngagauli itumi shim state country li Glagashi zai gorawi aina kangak milu. May dirigapong sipanzing rot nainu kanganuk. Kaligasa miu ot sashiman kami kala kangtay kalashat kajivuwi aina ngak milu. Itumli so milu ngak milu kala shimhili. Oktwida kalay zagorali mimau hiwi aina kangak milu kala zagori hili matai meda itumwi wang mori masakawaiwi sakamihi kapo milu Vareshi bingli ngajon kamive Mary nali jishin jau kahai shim hili oktwida kalay mi zagori wang Sayha kasamilu. Amen.